kujala wan mother mawaya dior anon ko kuin ko walk etwin yen wo kang lom tin ko wa ko bat ke anan ko ba yeber kan ci jam makarapon toale konti yun lela pio jalen white kene yoku leer non community ka choku leer go ber ku lel ka choku leer non community ku jam makarapon rin ker so banjida kien wo pio alen white che leer non community akin go moy kutin ke kraj rin ker so banjida ke wo che leer e bi ko elwela wil ke nebi a wil ko che gam hache wil ko kin gam so bara chene ga moy kutina cin bugu moy so pioji ken wo pioji lo yin ke ban we watin wo ko pioji golen ku jala ko pioji ban wo jama karpon wo bible e ku kwen u garlen white nanon ke moy kutin ne kraj ade kun ku loya ka to gene twin ker ro pioji kina jwer ku ke ker ko e gam a ko ti gamun ter ga jwer ke big na rier be ke nguloy be ke koy ko die community so kene yen ngay wo ichugo kwat bana lo ku lik ci man ku lan loyen legiti ne koy ke di ci antingan ci bungalen way lew legit legay ko loy koy ngukuñ no koy ku bible kuna ku jo bible ga ngo kor bi konde ki ci ran ben kon gam pignum mané ci wër ñale ci rin kër so bandida e kene ngay ko loy now tol kunwe ko ci gam ke ga ba ga jaber to alto ga tila yen anon pastors kok yen ran ka wit e bible nyin agute kanisa kini agute juba kwacin piujalan wadi yelwel ku yen ya kwanon koy kok yeran ka ja piuj bi jala krala ni je chwa ko nim so kini yero loidi ke ba bare to al pastors ke Seven Day Adventist ban ay ke lar sukuli bigla kun ku cause to en ye piuj non Seven Day Adventist pastors ay ke pie ko kul kanisa kuna piuji ni sukuli theology sukul Seven Day Adventist kupina ko kul kanisa kalen wari ci wana ko kul kanisa rin ker so bandida ko de ye piot ti cheni pie ko kul kanisa kine ba piot ya de yongo luwai nebi e kanisa kul doro e buku rada ye piot e kana ye no luwai len wara ye piot so na no pastor che kwen bogalen white kwa che ga kwen kanisa no e pastor kene ko pio sukul Seven Day Adventist ke to ale ke de rin ker so bandida kwa che pio kanisa so no reason le banan bible pio nyin kan ci nguloy kan ci bogalen way lep kwa che nyona ren white rin ker so bandida kane pastor kwa le banan pio loyan pio ku kwen bogalen white ku kwen bible kwa che nyona to duke woy eke pastor sometime eke bogalen wa ti ku na kere eke so yin balo ku gairo ku le man pa ne pastor ye gam ku pastor ke gam akin pastor suppose bengoloy be a pastor Seven Day Adventist gudu woden ki chalen wide gam rin kirso bandida ka ki lu woden so pastor ku ne ga tingiti ban agam pujalen wide kiran reji yen nano pastor ki yo ku le ne jayane an reji pujalen white kachi le ga nyi e pasa nyi na go ke pasa to aris rin kerso bandida ye wadungo kilwel bible yen ga ko gam ku pujalen white to bible ena kin pasa nye ke ye gam ke ye alen white je ku lu Seven Day Adventist o den agubi yen credential ke pasa Seven Day Adventist pasa akwe kunata kana ndaman be Nhial cho nyi kanisa wai ci ba da yake pastor rin kerso bandida so kirro bangor kelwel piojalan white anon koye koy ware ku koye koy ware ke kurberwin waran yale kulo di tok tana ci lwel bungda di tonmi ele woga yen dog la ciam ku dog la ci cente de alo ko ci rano ga di wo ci nga nye
wer nyali ku nong ran jo giden ti dietin giden ti diedin ke nyaay gami en ku nong diet piu jalen wadi ama piu bible kikenin ga nya bara che bible elu twal da babere twal William Miller ran yo malat apia zaman ben yelo ko ran yo malat akin ben sabati kwara baat ko yo malat ki ci cin lay lum akin cin lay lum hena na yo ran yo malat kwanti ben ro ye cukur so man ana ran yo malare en ana dizi kanisa yene dur yo malati ku jaw ben Seven Day Adventist hena kin cin lay lum rin kër so bandida koy to man yo malara gudé kul jamene akiranji cin lay lum ku koy ka to ter ne runu tier ko ber ko ter wan ko longti ke dur yo malara kiranji cin lay lum ku koy ke nanon ke ci gam ne bible ku nanon ke yego lo ke yum nyale piu ci togo wer ci gor bible ke koy ka be nyale kar yow ci togo nyin ci lom rin kër so bandida yen ga te William Miller yen lunti William Miller akir Moses alwel yen ray loy ken Moses ray loy ci Moses ci lo kanan Moses bila panyal ga ci bila panyal e because yen chepio wel ku yen akelo kanan ken nyale lwel recha loy ci lo kanan yen William Miller akir nyale par be baya member de Seven Day Adventist Church akil wel yen riya piondir cin pioria nom duwe riya yiminin ku yimbila panyal rin kër so bandida so kinin ga global wela ke kurlel wona piat Moses de nyuat ki jere loy ko chepio wel ko bla panyal ko kelo kanan the same thing William Miller akinban e pioji de Seven Day Adventist ku yen londe ci tuk ko ci bi chonin ko bla panyal weder balwel e pioji ka kor no wok bana ci pioji kor ku gëna ca la hel that one lo la nan ci ban kan sai ta to ban but na pioj agulbran baptist ka ciran le ba pioj kulu baptist ke kempie garelen white rin kër so bandida ekena akora dal chopping red Ebenezer class because an to ka yo kulto de diangdit goran go tietwal yo ngoyenin ro kon cholu baptist ki negam ye ci kër so ku jondi la ji ku jelan nyale wun go ke kin player rin kër so bandida ku je player na de kina baptist so le na ran de gamla alen why de kin player enan yol godia on ban seven ayelwele jondi la ji ku ye ci kër so ku nyala wuna ga kin ga player on kanan gam ku war chana janyi nan jondi la ji ga liu ku ye ci chen nyale ti chana nyi wona ya adekina ruwani ko 7 day nga jalwe ka no rande libi jamla yena len wayr on luya ronya akoy rin kër so bandida kuna janyi dikina baptiza le na alwele ni ya ena na lu message 7 Day Adventist pan kol nimili kwana pioji Uganda barana jaben baptisma dingtene baron pio tan Uganda anche elda cha pio permanent believe ka de tero ko ber ku pioje len wayr atatin rin kër so bandida so ke akor balwel akiran 7 Day Adventist Baptist ke ken pio permanent believe ka tero ko ber acho ko bulwela kay membel ke deti ka dia dama leke baptizi bara pia duga kon pio kure wati to alun lela na kiye gam ko ngeni ra cho lu baptist yen ga cha ber albe na ran yinya tede ken pio balle nyala canja pinga kul rin kër so bandida bara dunu be loyla dunu ko be rawoy ko ye pio ci non kanisa kor bir yok kena liw bara chogulwel ko do ma liw ko do ma to rin kër so bandida bara kor ba ya long chan bin nyalik bi na nyuot ran kor bi dom e piuje so tene en gete banan kotin ko wob jadug makara pontar rin kër so bandida malle na no ran jar yo pio ke jamentin ana ci jam nyin nguy nyin ye ana jam nyin kanisa bi ko ran ni pio a pio ke lui kanisa represent waga kwanye wan bi pio rin kër so bandida kuna no wertiro ko lum
ka piat biya and birin na no wer chilwel to lo pastors ka piat ga be and be ber one of the pastor eto on ke member wa kweje lo school theology daman kin wo to kanisa to yen wo ga piu ko wa yalan wire gam ko ye jai na on kle nyale chol biya pastor kule school Seven Day Adventist golo ko piu e garalen wire gola gam go jala beno nga boje confess je le Philip ko wan yagal wele yi chala yu school theology rin kerso bendida achen pastor le lo theology Seven Day Adventist kule ben ku yalen wire ke pastor non de ni chia dentin or school de na che school 7 day man jamen to simu sabela ben abela piu en angore kandir wabela piu baranya wunte so kene akor bulumia biye Seven Day Adventist kinyi yako kul kanisa rin kerso bendida. Yes, thank you. Wo jamar long damana chan 10 minutes cha jor ne piuje rin kerso bendida. Chanaga liu ne piuji. Lenko. Bandit watchin be lejin nyalinda in man cham nyal kupin ko bar ko anga piu jaga ton kay. Kaji piondu yen ga chin wachol bu ya kanisa du nakal ga to kupin. Inji wo miyo wa kadia mi ci jong ni la jëf yige coyo ko gam ku yi jong ra ken ko ci mat ken yen kor bi koy ku be ya wel ni moy ku bi bible du ku jala gar len way loy ke be ko nyaay na kan say ba ka ya way yin bandit ku ba ga ya coñi koy ku ke ñi ndun tay yen ke kenen ke londa rin kreso bandida naw ke bu pio e ke ciol diet ne kanisa ku jala bible now ken karba konber to ala jitiyun to ala translation ne ke chol bekang beke aware tongo koy ara ton koren bikri ye ben ye loye kanisa kini bi ya loye tongo jem rin kerso bendida wedngu ko ji kwon ci gam kanisa jiten ako kilo sukuli kuna ko kilo sukuli ka kor beke de bay tong beke ye ping kaga lwak ayeke loyel tong keda kulwaran ci pasa Joseph cha lejaret ken koy lu ken yen awar bungelen wari chot ci ye ci kerso he step to cry da war gi tong jem akor bi to man so abeto ala won nyan kay da go ber kuna lege ken tul ke boju da ba ben tong jem rin kerso bandida so ran biya ko tong jem agudi leso na biya ko en tong jem agudi chan man wala biya ko en tong jem ana kwan kanisa ke elda ce ko en english ala bu kwan ko en tong jem rin kerso bandida bungi di tonu mi de tam ci tini dik e jamla alwel ñaar ñala ci piondu ban kuriya du ban ku teb du ban yen ka wet ci bandi lwel alwel ke ciol dit yen rier ay loy ben wo piat e ban coy eto testimonies volume 4 page 71 the music can be a great power for good yet we do not make the most of this brand of worship alwel yen di ke ciol diet ke ka la bi ke koy koñ ni piat but I took a lawyer pet. Alwele diet, akor benikanyal yanom. God is glorified by the song of praise from a pure heart with the love and devotion to him. Alwele nyal yanom, e diadega care, ne piola ichar, kujala near, kujala door. Testimonies volume 1, page 509. Alwele yina, kenong myo chimen. Myo kina alwele yanon koye luwege kerungu. Anon koye luwege kere kinchoyngu. Ke chol brara janyal ko yaro janyal dien para kene a chipiat biya loy ne duori. What a contrast between the ancient concept and the use to which the music is now too often devoted. How many employ this gift to exalt self instead of using it to glorify God? PP page 594 alwele kwajmane awake kwa onter kwaje kule a diara ke loy ka ke beke goro le pege goro jamial bi ñi yin ran ke ret yin ka no ngalong pet yin ke ran ko wori kan say alwe ke nango ke na ci kor nyal ga kor bi an nom diet werngo nyal yin ka pet bi an nom yo nguyen nyal je kor bi dier be ga kere dore malay na no ran ci upi nga pet an wer wa time rin kerso bandida yen yo ngu yen nyal je kor bi dier bi ato kan say number 1 to serve holy purpose. Nyale ja kor biluwa la jik bi anyij ni dier. Music was made to serve a holy purpose, to lift up the sword to that which is pure, noble and elevating, to awaken the soul devotion and gratitude to God. Alweki nyale dier bay
e bi ga pyo ko ja jan nya tan ko ku pyo la char ku kirding ku bi ko ga nya la bi ke ler nong nya la ku bi ga le ya do ken bung ne ja kolwel Patrick and Prophet page 594. Number 2, KN diaren ga kor is to impress the heart with the spiritual truth. Alwela dit KN ker ebe pyo be jai keni rin kurso benida. Diara ko jak pyo ni. Na bang tin ba kwen bung chol education 168 ayelwele it is of the most effective means of impressing the heart with the spiritual truth. Alwele ki chol dit yen ka luye rit yen ke wer do cholo ko pyo rin kurso benida. So dit our ten Bible in ko jak pyo dit ko jak pyo rit aware Bible. Kena chao ba lwele rin na kormor ka ba jabe ngor ko kwen ne bung ne chalwel krediak to praise and worship God. Did I choket Benyali lake Benyali Benyanom? The music form part of our God worship in the chord above, and we should endeavor in our song of praise to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. Alwela yen ke chol diet ke ka yen ka dur pan nyalti ku wog tine pinum wo kor bur ra chuor nyal dier abutyo wan malaika e ket pan nyal. The proper training of the boys is an important future in education and should not be neglected. Kena lo non choirs. Alwelo rura ko biya anche ga pel ran che rura kan che kera pel. Rura ye pyo, rura ye ngubanbe, ayen boys waj kena ran banbe, bo kena be kena ran, bo kena be kena ran. Ku kena ke nguban ke melody bay. Na ke dit numutuk. Rutuk ke kena chemier. So alwelo ko rura pyo. Beruru pyo, upyo jururu, ubi keteto. Number 4, it is the mind that we worship God. Kene diar ker, alweke nom kay wanyale loidi, kay wanyale dor. Wanyale dor wanim. So na ku nyale dor wanim, ke dida nom rana ye kon beno, ay kon bedeto. E koy ke di che kon yo long denije. Na bar ku bo go long in kin kere diar. Ki bani ngori na yin tarun kin di agin lang kin tat rin kar so bandida. Biko ngoto hinom, tunya dia hinom. But I will not get one nyale door, didn't know my bay, and on nyale. The mind control the whole man. I will keep chalmo, no men care urban might. All our action, good or bad, have their source in the mind. I will carry a loyban, Volcara will copy cake atom which autonomy. It is the mind that worship God and allies us to heavenly beings. I will quit no me a day, and can walk, cure, non nyale, queen nyale door. Yet many spend their life without becoming intelligent regard to the human body. That constrain this treasury. And we could call you by the way, no where Chirabella Bay. Who go? And we can no get nyale door. No type for nyale door, rinkers of Bandida. No che type for Liabit, even a chair tagapet. I kill nyale door. So I will go around a core Maja Pet. Diriada, a core, be wire benimtin. Can a child guidance? Page 360. Hello, good John Right. I have them read benim ko, because control. Satan has a powerful and controlling influence upon our minds. Preachers and people are in danger of being found upon the side of powers of darkness. Satan has the same power, the same control over mind now. Only it has increased 100-fold by exercise and experience. Alwe jora kide enjita eno mran ka kor alwe gol ko wit ku jala ko yegpin alwe ke banato mikilai korbe jora be kenim kel yiti 100-fold. That mean che double rin kerso benjida che jora double be numran belodi be numran belum. Satan will attack human mind. For thousands of years Satan has been experimenting upon the properties of human mind, and he has learned to know it well. And by this simple working in these last days, he is linking the human mind with his own, imputing it with his thought, and he is doing this work in so deceptive manner that those who accept this guidance know not that they are being led by him at his will. Alwele John Yena Lomu, Kawintuenga Kwene Testimonies Volume 3, page 328, Kujelia Selected Messages, Book 2, page 552 to 53. Alwe John Right yena ngar koj. Angar num koj. Akor banyin tiyo ana nom pyoj kwan pye dier rin kerso bandida.
kana interpretation do che kedia alo to alti jale ngure ke kanon gre ke pioji bara elwel numran al kor jongraj be jot so kor benumda biya nyelum. Now yung reason e won nom pioj alwe kanon wrong use of music rin kerso bendida. Wrong use of music alwe action ko bena agolono mi whether ke pia ke raje golono mi. That mean nano ke kweloy diari ke golono mi rin kerso bendida. Nano ke tin diari ke golono mi. Alwe number 1 ti chene diar kweloy it will become a terrible curse. Chene diar kweloy it become a terrible curse. Testimonies volume 1 page 497. Alwe le jomraj diar ka wunye ka ker kinong ke diar topi nyarit diar ka akoj ay ka yong nim diar ka ay ko juig nier ka doy ker rin kerso bendida diar ka alwe ka akoj ay ka yong nim alwe de sep yibol purposes alwe de rej ay ka loy ku ko juig ke ne ka attack alwe ka young people ko juig ke ne ka attack aroti ku jalanyir. I saw that Satan is vigilant for intent upon his purpose of leading the youth to a course of action entirely contrary to that which God would approve. Alwel kan ci jong ray ngim ke loy di rit loy ben ca babri yong no mekere dia ben ke leer ti ci ñale kor ben ñale la gam. He will know that there is no other class that can do as much good as young men and young women before God. Alwe ka nyi jong ra ken tabab ko bi jor alwe ka cin gurum de le bi loy pel loy aweruti ku jala nyirti rin kerso bendida. The use Ibrahim could swap mighty influence alwe le tabab ku nyi je lum ku pudien ka bi loy di da bi loy or layman in years cannot have alwe lon le beru dir bi ki chebe ba loy. Testimonies volume 1 page 551 and 11 sorry. Yongo a characteristic of true worship in song. Ti duru wo yongo ye nywana duore di kama duore right rin kerso bendida. Yongo ye nywa chan bajaja la kanisa alwe duore kule e di ko ore right yongo ye nywa. Number 1 alwe the true worship is categorized by solemnity. Alwe ke kor be duor be yango be konato ke no ngiriu rin kerso bendida. Some are not satisfied with the meeting unless they have a powerful and happy time. Alwe non ko che pio kon miere duori tikini ke nguloy kini ke nang damana yem alwe de kini ke nang dama yem ka che pio kon lay char e kitro loy ka yega yuk duora kiranye loy. They work for this and get an excitement of feeling. Alwe ko yega tembi lu yeret benang ke ko chomit pio duori biro loy rin kerso bendida. But the influence of such meeting is not beneficial. Alwel ku jela ke yekene lu duore loy a cheketegi. When the happy plight of feeling is gone, alwel ku na alam yar podi da wena yam lejal. They sing lower than before the meeting because the happiness did not come from the right source. Rin kerso bendida. Alwel na lo yam le tu. Ke ko ya dumpi nya guru ko yeta ker because ke biya yam e chi bot piat. E bono bugu yo twing tene. The most profitable meeting for spiritual advancement are those which are categorized by solemnity and deep searching of heart. Alwe ke duoro win ye inang riu ku pios kori yen ke duoro win ye piat yen bene nong nyale. He's seeking to know himself. Duor beran pio kor kunyirot and honestly ku be kor pionde and in deep humility kiche pio korping seeking to learn of Christ ku be pio ye chukerso rin kerso benida. Ekene alwe kanong temto ne diare na ken pio mier. Ikena I had experience in my life. Na cha kodium jaw gulung. Iban get jindin jo kon chat kan kon pio mier rin kerso benida. Ikena alwe does not come from a right source because ki chomit pio a bit but I said it. Kedero alwe le yen te ta ko tire duor ku ko ja kene dier ka kor bi ñi tene secret place ak common place te duru ko tine ak te pe ak trabaj et te Nhial. Testimonies volume 5 page 5 version he allowed to prevail rin kerso bendida ko di che wer ping English ko che ping English na ken ping aba do pin tar ya ko okay ay lela when a church
has been raised up and left and instructed on this point. When a church has been raised up, when a church has been raised up and left and instructed on this point, the minister has neglected his duty and will have to give an account to God for the impression he allowed to prevail. Rinker so bandida ti jam wo kanisa no mlongo duor kanong ko juye lum ci wo nongo ko burio en special kan yol an ci kurban ya bin ya le ba tito e kenye ke sa poblo ke yi so ayel ke muksuwalia e pastor akor be ko pio ye duor yi yango kuna lieb lak ku wan ke ken pio ko injulo nduri wan ko gunala nank ray no le ka biti mi akolulu rin kerso bandida ye my salvation and jam ga your salvation my salvation kuje your salvation bentie your salvation olondu so na most position tena touting ku jam can jam because I'm protecting my salvation before God, not yours. So bagam ka chigam because and lose my salvation protected first before your salvation. The next ki chane ta ba nyinti wiku rin kerso bandida. So kiyeno ko jamarit be duori be choto kanisa e be ngolo e be ko bige be kanisa be chala pet unless the correct ideas of true worship and true reverence are impressed upon the people, there will be a growing tendency to the place sacred and internal on a level with common thing. Alwel na ken ko pioyi nan kanisa kujela diare ke kertin a diare nyale nom alwel ko da bijal ko bigala yoke te denda chete la jik rin kerso bandida. So ken yen ka yen ye pioyi. Those who profess the truth will be an open to God and disgrace to religion. Alwel ku kwai ye loy kwa cheka ke gam. Alwel ke ka biango abayar bay enong nyale kwa bayar bay enong ke gam. Okay. Alwel ta don't want 3 minutes. They can never with their uncultivated ideas appreciate pure and holy heaven. Alwel ku jela nom den kiria ku jela ka kanye ga ku jela ka panyal. And be prepared to join the worshippers in heavenly court above. Alwe kwa chilo biro dwir biga mer panyal. When all is purity and perfection, the kin creation kin lachar kulejik. Wherever being has a perfect reverence for God and His holiness. Alwe bran ban be kona nang riu nyalnyi. So kanisa chilo bene dia tin rin kerso benida. Benang dia teoke. Aguru ngami ode thongnom. And you must be accountable. Where? Kuchayela pastor. Okay. Told to but I'm not Kadiangot. Tichana and Burn. And yet, the person I do ever held that pure. Kunacha were pure. Kaja Nyawe in Kurso Bandida. I look at it, Luria, can wake up the tear where nature. But I can't work pure. The problem at all. But after China and a pure kinika duori, Kulo long do chola duorleti, quite a pure way, you can achieve better achieve that awaken. You will give an account. Number 3, Alwele duori, dear Achi Korbaga chobi and excitement, Kiki and Yale Luel Beto. Young way, Yeniale Kobo Kaya duori. No, Kaya Koripu Amir duori, but near pure Corbanang to be in tea, just a poor Ben Cocky, suppose Ben and on Yale. Alwele with some religious exercise and mean little more than good time. When their feelings are aroused, they think that 10 more minutes. Okay. They think that they are greatly blessed. Some do not think that they are it. Alwell yen ko yaro yoga kinga tie, the kinga pure mere, kinga yoga mean pure duori. I will faith. I see a feeling, rin kerso bandida. Around you all are somewhere.
So ke chol feeling ayen ko lat rin ker so bendida bara elwela anoka non ko che pio la yum te ken ke yu ko gu ke ga pio miet yini bani le ben yale tie ko kan yu rin ker so bendida. You don't feel faith, you don't feel the blessing. Blessing a che yu ko gu bara ke ja yu ko gu che blessing of God. Is a toxication of excitement. Is the object that are seeking. Alwe ko kor ko ja walk ichoingu a walk a yem ka kor. But I chengu a che kitchen yalel. If they do not obtain this, they suppose that they are all wrong and that someone else is wrong. Alwe ke yek man a yelwela yeke ken ko pio miere. Yen wono ko chu wo ora che wono ko chu wo no rande no ko chu wo chi mier pio choto duor jirin ke so benida. Ko ya rogo. Yeran jalwa ken pio mier. Aken yo go ke pio mier. Kalwe ka no chiro woje kul duor ken kontola rin ke so benida. Yen longe ano ko chiro lotin rin ke so benida. Duor ken kontola. Ora na che ano ko chu wo ka no ra no ko chu wo. Elde ra ga diel go. Ke cho duor tola e kire eldes. Ayelwe no mier pio ni ala che yo ko gu rin ke so benida. Ker number 4. Alwe the noise and laughter a chi ko kor ke duor ji lo dia. Ba wo di loy kujela dia wer ba kwenetene anon kanisa chana lweltin barien abaki japing nan wer lwele kulon acha takano anon ko bu kwena lwele. The bill of one side company was presented before me. Alan while anon kul ko jinyola they were assembling those who profess to believe in the truth. Alweka akuna mkoy jam yegi gam. Who are those? Seven Day Adventists. And one was seated at the instrument of music. Alweka na ra accordion tar. Ekene vision na? E vision je nyos. Alweka na kuru koy jam yegi gam yi Seven Day Adventists. Alweka na ra tungre kedetar. Era accordion tar. And they sang a song which force has made watching angel wept. Alwe go go diet kia dinti malaka bi chod yaw rin kerso bendida. Chale ko kulto because ko ja go dur agur be diar kia diar jam ko ja ko to wala panyal. Woro jor e kanisa nom kulel ki rolo kula wal. Jalel ko gudi malaka anon ka ci garpi. Bare ko bilum ban malaka ya dae kayo ko loy dur rin kerso bendida. Ekene ayalan while we dear yede chera malaka ga nyi anon diele ben ga pio mbiar ku diele ben pio dia alwe la kure ko ga non dini ci chet dinji malaka cho dia malaka ai dai what in the judgment hour akor bukan acting in the light of judgment dugo wo na to ku la ko wakir bas ti ban ko e tini mum kida kor nyi bible na je ni ala jel to ku nyala nyeke to malaka ka to je di chele onche ye chula panyal go lo pintar ku pi ko lege gede ita malaka daga jigdai ada kile big lo te big diao because we ku kilo ega ayelwe ko che ato because they lack knowledge. So walk or bugu ngulo bugu dier bugu ya tinga pet dier go kwan ne kiti ku jela dier ka win ye ban ka che wo be bay ku ka ci yumna piondi ta win che baj be bay. Always those who abide in Jesus Christ will be happy, cheerful, and joyful in God. Always who quiet on your chukurso, appeal amier, appeal ala yumni gniality. But subdue gentleness will mark the voice. Reverence for the spiritual and eternal thing will be expressed in the action. And the music, joyful music, will be echoed from the lip. Always who quiet keredine, always kek na chak pio mier chukurso, kabukwana ala chak. Rutken, kabiaben betin, abiaben with riu. Ukibera lobi abiyaga pet jatonda tijanan ket goodbye kin ja ba karo waiting ba jakare goodbye kin lo na la ran gurnyin kekene jongo be lo kekene chigrai lo bara lo tin yen ko kekere ke chig pio chamia ka ya gentle thank you no mar mai yes elu akinye enon ke karba karakin what do I mean here? Too much excitement achiro ko non ja luo chier non long chen ko kede ti lora ne mai dai moy kanisa rin ke so benida
go share in the group. Kaya can be emotion. Human being are emotional being. But I think that you control kubun be quite about assignment bay. Kuloy na ya lo gubaka ko pe ko digaloy. You ben ko on wini agaloy la ka kin ka tabi ki de dierga. But kilo be em yar pioga la be. Aguri ni mana ni ko to wache la panya. Can I blame them? Assignment ke biye rin kerso bandida. Ku ke assignment ga kor be che choto. Alwela la duori it reveal calmness. Hela diwa bay. Dignity and godly fear. One day mama chai yogulele duore ko dure kanisa dani. Ale ko ya dur tika biao. Kanisa dan Seven Day Adventist. Because e bo kanisa ile dur tina rera iya. Ku ko yegalwele ya kwaya. So walk or bu nyintit be ko be ga dur ne dierga wela cha. Number 2, in our speaking, ijandai, our thinking, and in our all spiritual exercise, we are to reveal calmness, dignity, and godly fear. That equated a very true child of God. And when I say only Jami, I say only Loy, I would care walk or Buyala Duya, Rinkers of Benida. You will a dew bay kitty. I check what check it. Every year I win a war bay, because check it. Become two good cover war bay. Yenka a corbil, but I see a corbil will acquire Chibiake. Kitchen, Alwela, Pastor Nhial, Eladim, because became instructed in this area. They quite big in Nani and Nongo Korot, Kakornial on cake, Apios Kenny, but I check a loy bangbi, Rinkers of Bendida. The true ministers who know the value of the inward working of the Holy Spirit upon human heart, they are content with simplicity in religious service. Alwela wukin nyale ye pastor nyijen nanke nyale kora cheke bangbi ekito pyowi alwela abu pyo da rung kene duara win ye loye kuru pyo rin kerso bandida abu pyo da rung achinda bi ya kor dera win be nyi nan yen kwaj ajel kanisai anongo cheran pi wokular wogaloye ke chol Foundation of Youth Ministry in Seven Day Adventist. Goran go wotie to ala wala chara kulele chababa jelmane kanisa elwe duwar Seven Day Adventist boring. What can you do as a pastor? Kaya oben gan to alwajare ken berwa lel ken yen ko buloy ete dane koy do tin wan bi ke tin nga bebe go ke maintain le ko lele no ke beloy ke na ci kor ke yen wala ci ko kor ku ci dane ko loy kor ka to ga jël rin kër so bandida le ko le no ke biro lo a piuji ke bi ke nim nang ni ago ke ni yo mi tie ke dana we chen ke ne ke tirin ko so bandida ko ti tiele ke ko lu ko jam ko bi ko pioj bi ko kide ko ni bi ko rana le bi kide object bi ko ku ke yi bana kin ran pioj kide kulera le object kulela ai to ela you with you lord to do le intin ke na wa ki ko bi loya non ko ku kilo ka but ukide ane loyti den ti klapi kay loy wang den war bientin ci bi ci jabale wog lo the reason we ku kilo ay ka we pastor ka jagala bay aka pe ren kirso banida gele ko ay ga nyegi te bi gatin aga bo pentecostal aga bo methodist aga bo ran ko yen ka lor die lwa gele na ci ga piuj balle ka wala ka te chen ka pet ku kene na ga pet alwela ka jela ka lisa duy so ko korot e bu ko piuj. So what we are doing here is a training. We are training ourselves bugunyi ye kano yen ke piat ku kano yen ke chi piat rin kerso bandida. Kuna chu ko piat nyi kay lo ya ke piat ya ko loy. Thank you. Now from here ane tuk ko wer chenen ke dung ku yen ke tuk piuch. Those who are worship should select him with the music appropriate to the occasion. Number 1. Alwele yen koy bidiara ngor damane divine hour. Akor bidiara loy dira win the big room ken ke loy ten. Eta not a funeral notes. Alwele koy ci ko buga chokir ci ka to bigay ren ker so bandida. Kena ci record. Ko ja akor bidit biga kwan ci chogte ke loy. But a cheerful yet solemn melody. But alwele akor bi yak la yum but bi yak win la diw. So ten akor ngo akor bidiar biga ya loy diga win la biga. The boys can and soften and subdue. Alweru akor bicho tungrat ku akor bicho piat
kokor bicho ladiu kene a sign of time June 22 1882 where kana luel kalen white peer non koy le big nang problem kene ka loka loy kalen white to rin kerso bandida kana luel kalen white peer kwen ke luelen now bang jidung atwel baga teach ku before kene en jalten kana wetung balwel wo Seven Day Adventist ye jam to monjang gulu kanisa dai wo go gol kanisa e diar ke episcopal chendede ku jela diar ke golden bell ke tol Seven Day Adventist minol e kin ban no wo ku jela diar ku on chuge cha e ker kudet like I myself anong diar ko ker kudeti chendede now problem e ban la woki jaban ku opio ki cho duor idiar ku on tike chaka duor malwali ku to ket kudeti ku kwato Gordon Bell yeke diar ko jok kay ke diar ke nyale to ala bati achin dini ran jok to rin ker so bandida diar ke chake ke ban problem da wana diar ke chaka lwango ye diri ngolwel misi nye di lwel ngai wadire dia to Adventist minol dia ga won kerketena ache panie ko ga chake rin ker so bandida aga chake ko pe ka chake ko ga krisano twin ko ga Catholic ko ga ECSS ko ga Methodist ko ga Pentecostal but ke ga jige term Bible ko jige chara wrong be ke ker so wo chin problem one dear one mikla one excitement ye dear bay one mikla ken ton ye dit bay one problem ken ke ye dil wel ke message why ken ngay ko gamo Seven Day Adventist so from here one dear tika wari to jeng ke dear ke English dear ko on Seven Day Adventist e dear ke ye ke dear ke de ke nyaay lwa ka ye ke choto ache dear ke de nyaay ache dear gondol bele nyaay ache dear ngo nyaay ache dear ke to duore ji nyaay ke ga kor bi ke ya ker because wo Seven Day Adventist wo pinum wo kanisa to pinum ban dear ka ye ke ker ku dear ke ayo wo ker un ter ji chok te wotin achi ga nyaay ke but question le bag jalo be ti jala because an chikur twel ga win ye ga biti le big nom lia ba nga nan twel ga ti ga na to ko anye ka to woni ko inform nan yen ke bi ko jeten ako bi lo riok rin ka so bandida ci lo riak e bu ko pial lum ko pial bor non nyali ka korku so diar ko an ke angor ko ket ku ke man wo pio jera Adventist minol bi waya mar wan Seven Day Adventist to bay bangder rin ker so bandida na ker ku ci man te wo jongle station a che jeng to tineto che yi enwer kan jenga to tin now na jogo diar ko ne ker to jeng kwa local anyi ko wo pe kwa ku nwer ga ku jogo la mat pa ko man war merwo saban kulan to bi ko juba ku jala nwer ku jogo kere diar ka no man chu nyot cin man chu nyot kinet no ko no problem kana Adventist no som we aga join rin ker so bandida diar ka diar je kan za char kwa chini yara chaga piu ke ko ka member Seven Day Adventist rin ker so bandida ku diar ko an ko we ker un tere ku chindi de yara ke ga din ni ale apyo so to ne te banan ko we betol kunja ti rin ker so bandida